Kasese n'obwahati bagumirwe kusharamu obariyo nibatebekanisa okwija kuziika emitumbi ey'abantu bakuteekateekwa kwa bari abeegi ab'ishomero eryatahirirwe abari kuteekateekwa kwa bari abahekera aba ADF kuruga mu ihanga lya Congo aha 2016 by'okwezi kwa mukaaga omwaka ogwo. Uriyo mugambirizi wa polisi ahabo cyanga ekya Renzol East Nelson Tumushime nagira ngo bagerizeho gukora byona ekiri kubasika na mnonga kurabira omukora DNA bitu no bwahati tibakatungira abanyabuzare ab'emitumbeji abari kuteekateekwa kwa bari abeegi. The attack on Mponde Lubirila SS that saw 17 bodies burnt beyond recognition, we managed to call out a DNA and 13 bodies. Their DNA matched with that of their parents. However, we are still stuck with the 4 bodies whose DNA has failed totally to match. And for us as Forensics Department of Uganda Police, we have done our part. Nelson Tumusime yayongera ngo abebembezi ba district bashamiye kutunga plani kugira ngo abase kufuna omwanya ogwaho kanya bwanya aho barabe bazikire aba emitumbeji obo bategerize abanyabuzare babo. Best is for the district management to make a decision and see what they can do on the 4 bodies which are still stuck in Mohoti Ame Hospital. Ori RDC owa Kasese Jo Walsimbi nagira ngo obwahati binentekateka ezo kugira ngo bazike emitumbeji kandi ngo buri mutumbi nigwija kuzikwa omukine cyagwe babasena no kugutekaho akamanyiso kwenda ngo abarije kwenda kuzikura emitumbi bakaza kuzika kurunji mu kitinisa omumaka gabo bikije gukora abazire babarebekire. Abantu banaba mirambo enagi kyabuliddwako bananyinijo tibimachinga ne samples tetulina n'abaleeta tezimachinga tezikwatagana kati kyetugenda okukola tugenda kutuulanga olukiiko tulabengeri tugira nga tukyagiterese naye nga tugire bolinze bulungi kutuusa bananyini gy'abatuufu banalabika ne bagitwala ne bagiziika obulungi. Ogwo ni mutumbi ogw'omweji w'omuhiki omanyirwe Nkabira Amina nagwe gushanjira mu ihanga lya Congo bakora DNA niko guhereza abamaka gabo kandi obwahati abana bona abafire nibahika 14 makuraga gashakwa Muhindo Gerard.